umfundisi nayi igari angazi ukuthi yenze njani suke weekend ngathi ngo8 o'clock ngizaba la eCWC. Years later on ngiya ezi3 eSiyabuswa kulapho awuthisha bayihlangana khona today. Ngenze imihlangano eminingi. I was in Phola office senza ama elections. The previous week it was in Mamelodi East, then last week it was in Mhluzi, this week in La, next week it is with them. Umsebenzi wabantwana sinakekeleni abantwana ngoba incwadi kaSam Psalm 127 verse 3 uNkulunkulu uthi isipho kodwa akagcini ngokuthi isipho uthi uyisibusiso umntwana isipho uyisibusiso mababe izibusiso abantwana bethu singabaqalekisi ngenxa yenyawo. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane ukuthi phakathi kwethu sihanjelwe izimeko zikaNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu. Sithanda ukuba sibonge kunabazalwane kudala sabaqina la. Sijabula ukubabona. Sibona abodadewethu bakwaKulube bakhona phakathi kwethu namhlanje. Abaphakame sibashayeleni izandla bazalwane. Sibonga bakhona kwabo. Amen. Siyabonga. Dala saqala nabo labazalwane laba. Dala sihamba nabo. Siwasivuka nabo. Ya noma besingasababoni nje mara saqala nabo. Amen bazalwane. Phakathi kwethu sinendodakazi yethu bazalwane uPriti soloka hambe eqeni konyaka aya euniversity usivakashele ukhona namhlanje ubuyile ekhaya uzovusela. Priti khona abasale bangene emva kwakho abangakwazi. Cela uphakame sikushayele izandla bakwazi. Amen. Siyabonga bazalwane. Lekude okay. Bazalwane so siyambonga uNkulunkulu ukuthi namhla ubuyile ukhona usekhaya. Bazalwane sibonga nabo bonke engakaba recognize noma engakababoni ekukudala bagcina ukuba khona ekhaya. Osiyomusa inbusiso. Amen. Bazalwane masingakhohlwa lokho uNkulunkulu akusho kithi uma soloko uqala lo nyaka. Isiqubulo sethu esihamba ngaso kulonyaka sithini kodwa bazalwane? Yes, isiqubulo sethu sithi we must fix our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen. Amen bazalwane. Senziphutha sasusa amehlo ethu kuJesu, we are doomed ukuthi siye kufela. Ngoba ifocus yethu enkulu ifanele ibe sekubhekeni uJesu. Zinengi izinto emasayidini ezizovela zifuna ukususa ifocus yethu kuJesu. Kodwa singavumi. Amen bazalwane. I know it is not easy. I know it will be very tough. I know that sometimes uzoze usho ukuthi ungathi ukukholwa kwenzelwanga mina. No, akuzange akasithembisa uJesu ukuthi uma sesikholwa ngeke sibe nama challenges. Ama challenges will be there. But despite our challenges esofacana nawo, we must fix our eyes on him. The author and the finisher of our faith. Amen bazalwane. Angisangeni lokho kunye. Bazalwane asiyeni encwadini namhlanje yaka Genesis. Incwadi ejwayelekile ngize ngazibuza ngathi Nkosi mara nginenjumayelo ezinkulu engingazijumayela mara why Jehova uthi namhlanje ngikhulume ngalokho. So sometimes bazalwane asikhulumi into esithandayo. Sikhuluma le uNkulunkulu athi sikhulume. Amen bazalwane. So today I will be talking on this passage, and I know that most of you bayayazi the passage, and izwi lenkosi alinakuthi uyalazi. Izwi lenkosi ungalijwayeli ngoba uNkulunkulu ukhuluma a different thing, not the very same message when we are saying. Amen bazalwane. So today bazalwane sizofunda
encwadini kaGenesis chapter number 19 kula sizofunda khona namhlanje Genesis chapter 19 sizocela ukufunda bazalwane from verse number 12 even though angiyukhuluma ngawo wonke lamavesi ngiyoba mfisha bazalwane ningasabi verse number 12 kula sizocela khona ukufunda bazalwane kuGenesis chapter 19 sizocela ukufunda from verse number 12 okhona ophethe ngesizulu angasifundela lona noma ngesindebele ekugcineni sizofuna ozosifundela ngesingisi asifundele lona. Yeke amadoda amabili lawo athi kulothi. Kukhona abanye odabo lapha na. Unabaphenyayo amadodana amanyana ngiziphi inhlobo zabo ngedrobheni lapha na. Bakhuphe endaweni le ngombana siyoyikubisa. Sizwa ke isililo somnini nabantu bedrobheni. Yeke usithume bona sizolibusisa. Yeke uLothi waphuma wakhuluma labaphenyane bakhe babone abantazana bakwakhe wathi kibo khabani niphume lapha ngoba usomnini sele abadlamele ukuzolibhubhisa edorobheni kodwa bathatha bonyana lihlale. Kwathi nakusako ingilozi zahabisa uLothi zathi yenza msinyana thatha umkakho namadodakazi amabili lanibaleke ukuze ningabhubhi ngebanga lezono zedrobheni. Kodwa uLothi wadidizela njeke amadoda lawo amdzwebula ngokhono kanye nokakhe namadodakazi akhe amabili abakhuphela ngaphandle kwedorobha bajama lapho. Lokhu kwenzeka ngoba usomnini waba nezwelo kuLothi. 17 kuthe bona abakhuphele ngaphandle kwedorobha enye yawo yathi balekani nisindise impilweni ningaqala emuva beningajami emkhobeni balekani entanjaneni khona nizakubhujiswa ningazubhujiswa. Kodwa uLothi waphendula wathi awa ungakhe kungaba njalo nkosami ngiyakurabhela qala inquba kwethumela umusa omkhulu phambi kwakho ungitshengise isihawu esikhulu ngokusindisa impilo yami. Yeke angikwazi ukubaleka entanjaneziya ngombana ihlekelele le ingehlele ngife. Okay. Qala nakuya umuzi oseduze ngaphetsheya begodi mncane nabantu bakhona balidlanzana. Yeke ngivumela ngiphephele kiwo ukuze impilo yami isinde. Yona yathi kulungile ngiyavuma angeke ngubhubhise umuzi owutshoko lowo kodwana haba kubalekele khona ngombana ngikwazi ukwenza litho ungakafiki lapho. Lokho uLothi nakangena eTsowari ilanga beseliphumile njeke usomnini wanisa isibaluli esivuthako phezu kwedorobho leSodoma neGomora. Umlilo lowo bewehla emva ezulwini. Usomnini wawahayila njalo amadorobho lawo nemikula yakhona nje yonke. Bonke abahlali bawo kanye nemila zonke zehlabathi. Kwathi khona kwenzeka lokhu umkaLothi waqala emuva. Yeke waphenduka isiduku seTswayi. Emakhona lapho siyabonga sivala amehlo. Baba egameni kaJesu Kristu waseNazaretha izwi lakho uNkulunkulu wethu selifundiwe namhlanje phambi kwethu. Baba siyakholelwa ukuthi izwi lakho uNkulunkulu wethu angeke laphuma kuwe libuye lilambatha kodwa Nkosi sikholwa ukuthi lizokuwenza umsebenzi omthume wona empilweni zethu. Siyazivula inhliziyo zethu okulamukela uNkulunkulu wethu izwi lakho baluwenze umsebenzi wakho egameni elinamandla likaJesu. Siyamelana ke naye yonke imimoya engaphambana nezwi lakho
manje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Baza nikhona ongasifundela ngesingisi mhlawumbe. The two men said to Lord, do you have anyone else here? Sons-in-law, sons or daughters, or anyone else in the city who belongs to you? Get them out of here, because we are going to destroy this place. The outcry to the Lord against its people is so great that he has sent us to destroy it. So Lot went out and spoke to his sons-in-law who were pledged to marry his daughters. He said, hurry and get out of this place, because the Lord is about to destroy the city. But his sons-in-law thought he was joking. Asimela. Bazalwane, as I said, ukuthi indaba enkuluma ngayo sonke siyayazi destroy kwani weSodoma neGomora. And then mara kunezinto la uNkulunkulu afuna ukuthi ngizithinte namhlanje khona la eSodoma and Gomora. Lithi lenkosi uNkulunkulu wathuma izingelosi zakhe okuba ziyodestroya iGomora neSodom because of izinto ebezenzeka kuphi eGomora and Sodom. Ezazicasule uNkulunkulu, ezanze uNkulunkulu angasakhoni ukubekezela ngenxa yesimo esesikhona eGomora naseSodom. Bazalwane, leso simo esasikhona eGomora neSodom uthi uJehova yisimo esesikhona manje kulesikhathi esiphila kiso. Amen. And if uNkulunkulu wayidestroya iGomora neSodom because of lesi simo ebesikhona, uNkulunkulu angeke ahluleke ukuyidestroya isizukulwane sanamhlanje uma senza the very same thing ebeyenzeka eGomora naseSodom. Amen, bazalwane. So we must be very careful ukuthi ekuphileni kwethu ekwenzeni kwethu izinto asizithole si-engage ezintweni ezazenzeka eGomora naseSodom. Ngiyangizwa bazalwane. Akusiyinto engifuna ukukhuluma ngakho kakhulu namuhla. But bazalwane now lithi-ke izwi lenkosi uNkulunkulu wathuma izingelosi eziwu-2 uma zifika kulo muzi ziya la zithola kunabantu abaphambana nesimo saseGomora naseSodom. Abaphila impilo le efunwa nguNkulunkulu bekuphi bephakathi kweGomora neSodom. Ngamanye amagama kuyenza ukuthi kuyakhonakala ukuthi abantu baphile kahle eGomora naseSodom. Amen, bazalwane. In other words, nanoma iGomora neSodom ikhona, it is possible ukuthi abazalwane bangaphila impilo engcwele phakathi kweGomora neSodom. So it is not an excuse. Omasithetha kuNkulunkulu uthi inkosi ngangiseGomora naseSodom kungabo ngahluleka mina ukuphila impilo enjani engcwele. Amen, bazalwane. uNkulunkulu egcwele umusa because of labantu laba abaphila impilo engcwele. Wathi no, angeke ngadestroya iGomora neSodom, ngidestroye nalabantu abahle. Ngidestroye nalabantu abaphila kahle. Ngidestroye nalabantu abenza izinto engisifunayo. So the best thing kungcono laba ngibakhiphe. Amen. Ngibahlenge. Hallelujah. Okay. Lithi izwi lenkosi mazifika ingelosi. Abantu bafumana umusa. Enomusa abadlala ngawo. Hallelujah. Izwi lenkosi lithi izinto zathi eLord ngizokhipha wena la ngoba wena uphile kahle zonke izinto zingathi ozenzayo nomndeni wakho. But kunalabantu abafanele bafumane umusa. Abekho yini abanye abaseduze kwakho? Njengabantu abaphenyane bakho.
umkhwenyana bekafumene umusa ngoba kazalwa nguLord kodwa ngenxa yokuthi azohlangana nendodakazi kaLord bekasafumane yini umusa kuthiwa kwatholakala kokuthi njengoba uLord wayena amadodakazi ayi-2 amadodakazi abo bekusekunabantu ababathembisile ukuthi bazenza njani bazobashada so ngamanye amagama bebaba umkhwenyana to be njengontombi nje kanye nomkhwenyane wakhe umkhwenyane to be abakashadi amen bazalwane manje lithi iBhayibheli base babanikeza ithuba nabo lokuthi nanabo ngoba bazokuba umkhwenyane wabantu abaphila kahle nanoma ngabe bona bebangaphili kahle kodwa ngenxa yokuthi sebazohlangana nabantu abaphila kahle yabona lento ngikhulumela awungeke uyizwe ukuthi idiphi kangakanani leyo kuhlangana le amen asiyeka ngeke ngikhulume ngayo namhlanje manje babe bafumane umusa ngalokho amen ngoba hlangana nabantu abaright uyazi ukuhlangana nabantu abaright kwevela izinto ezinjani eziright kungako bathi if you want to be rich you must rub shoulders with the rich amen ungahambi nabo manzafu abantu abangathathi entweni ufuna ukuba uphezulu hamba nabantu abaphezulu uzoba phezulu amen bantu mohamba nabo manzafu nje angeke ulunge amen bazalwane so lithi iBhayibheli banikezwa umusa wokuthi basinde mara lithi uma ekhuluma nabo babazala wakho uthi madoda siphumeni umuzi lo uzodestroywa lo bathi awangeke bayajoka lo akabantu ukhuluma baba sikuzwa mara ke lento soyikhuluma namhlanje umbhedo ke lo lento ngeke yenzeka le iGomora yakhwe kangaka iGomora ihle kangaka iGomora ziyawa eGomora izinto zimnanje eGomora ucabanga ukuthi wena ingathi destroy iGomora singavuma thina idestroy iGomora indawo yethu esisebenzele kangaka baneke ivuke yenzakele lento ikhulumayo that is a joke amen ngamanye amagama bafumana umusa badlala ngawo umusa bawusebenzisa nanamhlanje banenge abantu uNkulunkulu abanikeze ithuba lokuthi bathi ufumane umusa baphenduke beze kuye basindiswe kodwa abantu they keep a distance from God lofuna ukubasiza lofuna ukubakhipha endweni lofuna ukubasiza ukuthi baphume eGomora abamfuni amen haleluya nalaba benza njalo abazange bavume ukusizwa nanoma usizo selukhona haleluya lithi iBhayibheli baseke ingeloza azange ikhulume nabakhwenyana yona ya-extend umusa amen uLord wakhuluma nabo bawudabesela umusa okay ingelozi ithi okay-ke asiphumeni ke nini laba bawufuni lo musa asiphumeni nabo lothi nabo bayariyatha ngizokuriyatha ngithi bayariyatha nabo ababenza kancane abafuni ngoba ebazalwane izinto zaseGomora ziyakwenza ukuthi uriyathe ngoba zimnandi izinto zaseGomora uthi ufuna ukusukuma uzizwe ziduma ngapha uthi uyasukuma ngapha bathi kuyashadwa ngapha ufuna emshadweni uthi uyasukuma uya ngapha bathi hey ziyawa ngapha kwenta kuthiwani kuwe kuthiwa kuyaphuma hamba mara izinto zeGomora zenzani zibizi ziyakubiza uthi ufuna ukuphuma athi wakho ngiyashadisa kusasa ngiyamdinga mntakamama ukuthi uze emshadweni wakwakho kodwa kuthiweni kuwe phuma ingelosi yayibona le ndaba ukuthi yayibona labantu laba angeke baphuma ngoba beza ubumnandi bezinto zakuphi zaseGomora amen yabazalwane masingabanjwa izinto zakuphi zaseGomora masingazweleli ubumnandi bezinto zakuphi zaseGomora iGomora selizoqina iGomora selizokwenza njani selizoqithwa so singabanjezelwa izinto nobumnandi bezinto zaseGomora haleluya lithi iBhayibheli izinto lozayibona le ndaba ke the best thing akubabe ngomkhono indaba bamba ngezandla
wathi yabona ngeke naphuma nini uma ngathi zabelele yawo seniziphumela ngeke amen into ababamba ngezandla lethi bahamba nabo wabakhipha emsini haleluya babakhipha kuphi uma kanti ubakhipha emsini unizwele lesizulu litheni lithi ababantu ukwakhipha bema hawu madoda bayema sebakhishiwe sebanikezwe ithuba sebakhishwe nokukhishwa ba-escortiwe baphuma mana bafika ngaphandle besenza njani bayajama ngebazalwa kunabazalwane abawufumene umusa uNkulunkulu wabasindisa ezonweni manje seyokwabo ukuthi bahambe baye phambili mana benza njani bayajama madoda uzofika ukuba usajamile sizofika izinto zaseGomora usenze njani wena usajamile haleluya lithi bajama indlela oziyazi nje ayibona ngelabantu laba lento abayenzayo mara mina ngizwisile kodwa emadoda balekani ngamanye amagama ningemi hambani futhi ningahambi kancane nenze njani ngijime haleluya bazalwane umlayezo wami is about le ndaba yokuthi njengoba sophunyukile enkembeni baleka ungesenzi njani ungasajama ungasabheke emuva haleluya kunezinto ezu-3 ezikhulunyiwe la amen lithi la unumber 1 kunezinto ezikhulunyiwe uthi flee for your life baleka ubalekele impilo yakho awubalekeli eyakamfundisi awugijimeni yakamnakwenu kodwa ubalekele impilo yakabani usizakala yakho impilo ufuna ukusiza yakho impilo awufuna ukusiza impilo kamakhelwane kodwa ufuna ukusiza yakabani impilo yakho that's number 1 baleka gijima I know ukugijima bazalwane akusiyinto elula amen akusiyi noma ngubani ogijimayo kodwa uma umzalwane ufanele ugijima uyathanda of awuthanda ugijima uyifeni yogijima noma usiyifeni yogijima kodwa ufanele wenze njani ugijima if ufuna ukuphila balekela izinto ezikhona eGomora ngoba uma ungazibalekeli zizofika zizobamba izinto zaseGomora izinto zaseGomora ziyabalekelwa ziyagijinywa uzishiye ngasemva ukuze zingakhoni ukubamba namhlanje kunabantu asesibabambile abebasindisiwe kunabantu asebabanjiwe abangasakhoni ukunyakaza babanjwe izinto zaseGomora ngoba bayabahluleka ukwenza njani ukulalela leli gama lokuthi baleka ubalekele impilo yakho amen basaba asitapheleni njengabantwana bakaNkulunkulu masibalekele isono haleluya masingasibalekeli sizosifika zizosibamba zizokusenza ukuthi singaqhubekeli phambili egama lenkosi maBonga baleka Lord haleluya yebazalwane asibalekeli isikhathi sokubaleka lesiphila kunesikhathi esiphila kiso bazode isikhathi sokubaleka ngoba iGomora selizoqina amen bazalwane sawuzoqoqa lo mhlaba haleluya kodwa siyambonga uNkulunkulu vela iGomora wasesekhona baphilayo basesekhona bamaziyo uNkulunkulu haleluya nethi bafuna benze njani bawabaleke that's number 1 number 2 into ekhulunywa la akuthiwe nje akabaleke kwaphela uthe bathe la baleka ubalekele kuphi endabeni lithi flee for your life and the verse number 2 lithi do not look back ngifuna lelo do not look back ezubaleka uyale focus la uyakhona ukhona kula uvela khona uma bathi don't look back basho ukuthi ungaqabani ngala uvela khona cabanga ngala uyakhona amen ijima
nenkomo nenyama yakuphi yaseGomora naseSodoma, they look back. Hey, kuthiwa gijima and don't look back. Ungasabheke emuva. Amen bazalwane. Abantu abazophumelela yilabo abazofocusa. Abantu abazophumelela yilabo abazogijima babheke laba yakhona. La uNkulunkulu abafuna khona. Amen bazalwane. Umfakazi nawe. Izinto ezenzeka la ezweni lakho. Uma ungahlala ubheke zona. I'm telling you, ungahlala phansi masamkhulu. Ungahlala phansi masethi njalo. Masamkhulu uNkulunkulu because uhlelele yazi usathane uyakuthanda ke lokho ukubamba abantu ngalezi zinto lezi ukuthi babuke kuphi emuva ababonisa ukuthi yabona ngabe wena ungakholwa manje ngabe sokunalenduli yabona nje wena nje ngabe sowuthola lokho. Amen. Manje ngokuthi uthi umzalwane bheka nje ukuthi upheka kanjani. Hey, God ayilokho. Amen. Asibizelwa ngokubanishi. Amen. Ukuthi isu uyasithola endleleni. Kodwa akusile into esibizelwe yona. Amen bazalwane. Don't look back. Ungabheki izokhomba usathana uyambona uSibanibani wawuhamba naye uyambona useka kuphi nje. So ungcono kunawe wena usele usathi Jesu. Hey, bheka phambili. Gijima. Ungabuke emuva. Hallelujah. Isikhathi sakho siyeza. uNkulunkulu uzokusiza. uNkulunkulu uyazi ukuthi unesidingo. uNkulunkulu uyazi ukuthi ufuna ukuyaphi. uNkulunkulu uvuza abamesabayo nabamlalelayo. Amen bazalwane. Uvuza abamesabayo nabamlalelayo. Hallelujah. Don't look back. Wena Lord gijimani nomngapho. Gijimani nabantwana bakho. Niyenze njani? Ningabheki emuva. Okunye uthi and do not stop. Ningeni kuphi ethafeni. Ethafeni usendaweni la kungenalutho. Ethafeni kula ukwazi khona ukuthi manje la akukho umuntu kodwa abantu bayathanda ukuhamba bayakuma kuphi ethafeni. Bathi begijima kahle beza kahle bafike bese bayema endaweni ekungabiwa kiyo. Endaweni eshisayo, endaweni enganamanzi, endaweni eyidesert, bahambe bafike bese njani uthi wawungeni nakuphi nasethafeni. Wena uma ubona ithafa ubona sekunzima ethafeni bazalwane kunzima ngoba kuyachisa kunamanzi aphambili. Hallelujah. Sometimes izinto esihlangabezana nazo njengamakholwa zenza ukuthi kube rafu lasihamba khona kungakhambeli nanoma kunjalo bazalwane sibhekeke ukuthi senze njani sikhambe singeni. Abantu abaningi bayema babheke lezinto babhekene nazo kodwa ukuthi wenziwani kungamiwa kodwa abantu benza njani bayema. Inkinga ziyamenza umuntu yeme. Ama-problems ayenza umuntu uthethe njani abhekane nawo isebenze njani akhaya. Hallelujah. Kuthiwa wena Lord yenza sure ukuthi awume ethafeni. Nanoma ungezwa kudukuka ibhomu ngasemva kwakho kungajiki ubheke kodwa wena yenza njani gijima ubheke phambili. Hallelujah. Manje thina simiswa umsindo siuzwe emuva. Mnene nomsindo la ngesemva kwethu. Usenza ukuthi bese siyema. Bese senza lento ukuthi singayenzi sesiyajika sibheke emuva. Hallelujah. Masingajiki bazalwane. Masingabheke emuva. Asiqhubekeni sibheke la sibizelwe khona. Asiqhubekeni siye la siya khona. Uthi wakulona ungabheke emuva ungeme ethafeni. Unokuthi ethafeni nansi indaba. Gijimela phezu kwayo. Gijima uye lapho uzonondeka. Gijima uye lapho uzovikeleka. Gijima uye lapho uzothola usizo. Kodwa uLord akafuni ukuya endabeni. Yabona nimzwile manje. Bathi Lord hamba uye kuphi? Endrabeni gijimela endrabeni. Uthi uLord hayi endrabeni. Lapha angiyi endrabeni kusebudeni. Umuntu uyasizwa. Kodwa usesenamaganyana awafaka bona usunombono naye esizwe.
ugijima ugijimele entabeni lapha uJehova uyazi kunani lapha entabeni uyazi ukuthi uzosizakala kanjani uma ufika entabeni uthi hayi khona nawe umuzinyana nawe ngiyabona mina umuzi nawe ngivumele ngiye kiwo kunothi ngendabeni ngivumele ngiye kuphi emzaneni loya manje ngiyalazi naye ngoba ihlelo laNkulunkulu mhlawumbe befanele ukubhisela lo muzi manje angisakhona ukuthi lenzeke because uzobalekele kulo muzi noma kungasi-intention kaNkulunkulu ukuthi abalekele amen manje ngilosi iyavuma ukuthi kulungile-ke salubalekela khona-ke kodwa wenza sure ukuthi uyagijima awubuke emuva awume ethafeni uze ufike la amen kwathi ngiyambona uLothi soloke egijima nabantazana bakhe besoloke egijima nabafanyana bakhe nomntana soloke bagijima amen lithi mabafika kulo muzi bafike bangena kibo ithi igilosi yenza sure ukuthi uyafika ngifuna siyifundele yenza sure ukuthi uhamba uze ufike kulowa muzi loyo uverse number 21 yes 21 and 22 asimfundeni ke basolo lona ngifuna simfundele 21 He said to him, very well I will grant this request too. I will not overthrow the town you speak of. I will not overthrow the town you speak of. Ngamanye amagama, the plan was to overthrow this town. The initial plan was to overthrow this town. But because when you have requested in this town, because of that, I will not destroy this town. Kunezinto bazalwane ezingenzeki because we are there. Zivinjwe ndithi ukuthi zingenzenjani zingenzeki because we are in their midst. Uma besingasuka bekungathuzi ngathuzi. Hallelujah. Uthi ke la uLothi oyigelosi because when uzobe ubalekele naLothi then I will change the plan. Ngizoshintsha ini iplan. Nokuthi ngasawudestroy lo muzi. Ngamanye amagama boseplanini kaNkulunkulu baye bawufumana bayimusa. Just because isikhona phakathi kwabo. Hallelujah. Noma ubone lokho. Bana kunabantu abaningi ababenefitayo ngenxa yokusindisa kwabo. Ababenefitayo ngoba wena ukhona usindisile. Amalekhosi mabongwe. Lithi ke la uma ulifunda lithi very well I will grant this request too. I will not overthrow the town you speak of, but flee there quickly. Badekela lapho masinyana basomkelile. Bese uthi because I cannot do anything until you reach it. Angeke ngenze lutho ungakafiki. Hallelujah. Indaba iyenzeka uma wenza njalo wena ufika. Ungakafika I don't do it. Ngamanye amagama ungibambisana. Angikwazi usebenza ungakenzi njalo ungakafiki. Lalela nakuhle izinto uNkulunkulu afuna ukukwenzela zona. Kodwa ufuna wenze njalo wena ufike. Uma ungakafiki uNkulunkulu ubambeke izandla. Sokuyenze njani akwenzele. Hallelujah. Uzokhona ukukwenzela only if so ufike khona. Hallelujah. Basona sigijimeni size siyofika. Hallelujah. Kunezinto zethu esilungiselelwe thina. Sizosithola only masenze njani sesifikile. Singakafiki sibanjini. Yes. Amen. Yes, Lord. Amalekhosi mabongwe. Bazalwane lithi la ngeke